Chibai ule Lucerne Switzerland ta kalau lo ma cheu a hmun moi lutuk hi thalak moi tak tak entir na chunga kalmek ang mai kani tuna kan tlo tur hi he rama chinchia na larber pakhat twal chung mi ten Kapellbrücke hmun hi kan pan mek ani sak chong chuan Chapel Bridge empty is mine. a chung kan luma in a sira tui in sang hi a bridge ai po in hlui to zo kani ma sanga chuan tan in ani a poisa da khom na hmun atan te pon lo hmang to thin ani thil mak deuh mai chu he lei hi kum zabi som palina a sak to ani a Europe rama hmanga siam lei chung khuh na nei hlui ber ani hau achunga ilu tang o achunga lua isiat masak ber chu hlui rim le a hnuaia tui phone ri moi tak mai hi ani inchung lam hi thlir chau chuan lemzia triangular paintings te I hmu anga heng te hi kum zabi som pasari na ami dei to ani a Lucerne history entirtu ani pon lama lemzia entir na mun ang mai ani do it so special. Eikö niin? C'est quelle altitude on est là? Pon lam so han thlir te u hlui le inchei moi Rush River le hnung lama Mount Pilatus tlang sang takte in hmu ani Switzerland ta in lauzin ve lawani chuan he lei hi kal mai mia chu he lei min zo puya wangin kalome Okay, finally.